friend Boshaban. Touch not my anointed Boshaban. What na suppo nyina ye nsilankwa. Obi yayi yesie efuna daka odam. Na ne maame na wu bat we tima chima wa kwala. Do you think say ye bibi keke? Ewrade na kire ye say oyonyame. Sa wonyi bibi ani kwa da no so no ani bibi ani kwa. We di agidi. Na maame no mkwa no maame wa pro na so mpo wa pro. A ne ba no wa chima wo. Eti hunu say ye onyame bi wo wa. Oye the master of all principalities. Colossians chapter 2 verse 14 to 15. Also the master of all principalities on the sub bonebo. Sama dia humboni nyina sumpunim. Tuma GH and other for money eguso amushe na bosom for Nana Obuso Matimeje na Moamotia said that and some of Pedican and Amade ever sumo. Na send him pretty for a day at 2 my yes, you have to so much a as a party. Some was assembled a saber 2 I will be as a and to be possible. De be a fufubiano and was sent it meanity a war a yabiasimu. Na dinty and I make us say. And nay a copy and was simbi so. I just say, well, bad pen for woo. I just say, but some crass up bunny wood a cheap for. According to a month from one crew more, one more SCS, one more to say, Akula soon, and Mudi soon a chia, and they said, one did be one night or pay for ya, well, woo, will soon be a cheap, best and 9 cheap. One no, Nina, a moo, and they say, Akula is soon a free ever. One more modia to 2 munya could draw shed a woman. Paying forward in the yin same we and no wow, a maplano in one dear, or that dakamu, a swam soon a PFE, a dakamua farm, nemu, a PFE and near Dakatan mamma saw, a bab and tell Roma at a mouth fatty, and ya swan ditch, akuno. No, now wait and the said. So Yamin Kunipa, or Tiasi4, where yakwa. Young video here. No, allegedly died. Na isi no owu ye na onyem e wo fafuro. Na ba bi esi no. Abofra na oda ne yam abra esi no. Oba na tumnya wo e wo amena num ama ne su akoda no amena no yakata so. Ama akoda no ensu wo amena num ama yetutu amena no yetutu amena no bi esoro e bi adaka no amparampara akoda no tiase. Video no na twago no. Mumehwe bi na wo gina ba bi na wo kasa na wo hu se bibi o wiase wo gina ba bi na wo kasa na wo hu se bibi o wiase oba penfo a wo wu a yasie no na yasie no be 5 months ni ne ba atumi asu e wa amena num ama yakotutu amena no nti ho video na video no nie me pacho behebi original 91 yo bushafo me show pa say wa hwe video ye wi amata say wo crown segu what time we mu a wo da so apem mu nsem etie sa so e na me baba modern aton kra dia mane eye odi fukese prophet Bernard Asemo da Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano say wo me kire ase huhumu ehitasem esma semben e na tai enzemi say echi buame yema na kwa bamba dije no eso makwa bo Ejuso na. Bibi aboko de. Ami adum yo ho den pa. Edibade ase. Ensem bi say what in peni sem pen say wo bi ewu no wonyem. Ama ye de na kohye adaka mu ahya mnemu aye ne wufusu mewi ama zobi eyi ne efri no so. Ama ekọ bi eche ne na emu ni atese akola no nsu ama ekofa akola da what bi pen. Na ma menchi amoti for me de me be ni be fi a me nyame duma maintain pen sempe. But of me spirituality sine realms no oni nyame wa apam. Akola na maame no. Maame na ankasa. Sa. E na akola no so e bo sheba. Yeah. Enu nchi ne ya de bia me ka kire o ya samta ye ente mi tibi ka kire mo chi fio se e ya wo mu ni nyame nya covenant. Wo mu ni nya apam. Se nana oni nyame wa apam a ye betima hwuju ama moja beba. Ba de be chi no na ho akata. Apam ninti. Won se oni nyame wa apam sa na obi e no betima kumu.
na no what you say obi ani wo betimi aham ana so obi ani wo betimi take nkwa afiri wonsam de nyame nku no ne ye no ntimi nku no de nyame nse no ntimi nse no de ye mo na wuto no ntimi mo na wuto but what you say and I won't say and then if you mun so ya another thing sir me fa de say ma me no wabusu odamu busa say emra na obre wo ntwetwe de wan na bo ano because you nim say obarima ba ko pe no wu ya o san sori ye ne na nansa so but what you say your friend Christo and is a Christo sori na nansa so dia na say wo papa we e wo deep covenant na on say scenario no we say we ya pamba na what ya o se me sida wasefo imagine say ma me ne baba ko pe no ni rade akwa pam enti wan no kwa ko sida hwe obi ti say Abraham ne Sarah o se me mo wahia dot sempo anu anwea na wahye na me mana dot sempo anu anwea no wan na bi say sida no koma no Abraham wo Sarah wo mu ba Abraham father of all nations enso eba wo ni bi enti wan na bi sida ne be ma no yes e apam ni ntia se eba so onu no kan be mo sai gina enti because of oni nyame wo sa me ayu anya humu nsabanya demon side oni nyame na wa apam sir I'm for say hwe abodie nyansa pefo mo nim abodie mu nyansa mu o kira any possible nipa we wudi e se no hu me etu atwa with God what me ba ma mi chim nkosi de o mo kan mi chim nkosi wo hu mi biem yeah wo say wo pro ade bi eni wo ni pedua ma ye adwuma enti si wetimi a say no wo pro na ese bibia ni adwuma na enkwa no efiri na ba akla ni mu da bi anwode de de chim akwa no ka pie fi ni ye mu no nya fi na ebi mu krampo say wo bi nyim krampo no wo gu a si na ekosi enu krampo ni pai ni efu yi akla no ye sa akla no ti asa no won ti ase na so betima nyankwa ayi no wo nyankwa na ese ya pai ni yi na to no ma nche na o no ko enti e ba ne sen e na we die ye si etimi achim no e wada ko ebi mu se da bi wo mo ntimi nti ase mpeni sem kaka woni mu atse wo pinfo bi ewu ama ye ja de ba hye de yema ko se ni da me dey na what I know they say enye enisuo kra with God all things are possible je ntimi fa adwin mu we mu there be na adwin ben with God all things are possible yeah Genesis 18 verse 14 osibiribi ye rade yona bibi enu aye ne yona yeah and with God all things are possible and you on the kai bem on no see gina and nothing can hidden from the law on no ye nipa and you so kasa mpo ya bo wuto na memoa enya nkwa and say da mekubo nwumbi de wo nu be enya nkwa de enya nkwa be fifia de fifi be so aba and de wo ni be enya nkwa de a e wo say alpha ni omega o prove itself e ma yu so nyame ampa we kwa na kire se wo Kristo mu a ne nansa se ne tambu na oba be se wi asa na se rapture ba you be resurrected wa ka na se mu se wo wo Kristo mu kan o me sore na what you say enti we ye mfato ye nse na ho e di ma ye Kristo fo se wo si hu se beyond the corruption of the flesh there is a man called Kristo Alpha ade na won ti bi ye ye nana ade mfa no obi a ura fi da wosa onya accident na yire epeche ye o standing ground de nsa se se ni yiri ti akasa ayen nsa na o ida wosa sa pa ni gusu ya adwuma o egusu ye di dwuma bebere sa onji nyame ndidi a fine na ba sa oni alpha ne nam na oni ne nam pa no weapon form against you shall prosper and what can't you say me na me boss Satan say on say ba akudie bi e be gbo ti obi ana na nya de enya adwuma agba we say no be hu and your friend Bosheba touch not my anointed Bosheba what na sufo nyina ye nsira nko a obi yayi yesie efuna da ka odam na ne maame ye maame na wu ba to tima chima wa kwala do you think say eye bibi keke ewrade de kire ye se oyo nyame se wunyi bibi aniku ada no so no anyi bibi aniku a we di agidi na maame no mko anu maame wa pro na so mpo wa pro a ne ba no wa chima wo eti hu se ye onyame bi wo wa oye the master of all principalities
Colossians chapter 2 verse 14 to 15. Also the master of all principalities on the sub bonebo. Sama dia humboni na sumpunim. Tie dia kunima bo tina boye osun tumi enya sasu tumi. Enti wa odi nyame echi no. Esamose obi ba no beka to se Kristo ni wa. Wo tia no. Kacha ni sa papa bi wo ho. Unyini ni adan. Ba yere di agini di. Yo. Osi ensia de ne ni hunu ye. No atie di. Yeah. Amafo ekasa akwa di ekwa amfa so di baby ase de wan yokra amafo be so nse bo so bi say ni hu behu say enti wo bewu da obewu amnasi o obewu bi akwa yo wu ye Lazarus ewu Yesu nya ne nachi nyina owi Elisha of all people owi so what you say enti ewo ho or the chire say oye the father of all flesh ana oye ehunam nyina nyankopon. Is there anything too hard for the Lord? There's nothing. That's what you say. It is possible for those who believe. I didn't know to or working miraculous things in extraordinary way. It is our own answer now soon in take your own so what you say yen fire nyankopon obi so soon nyamunya yen yesi be soon nyame yenim ni yehu woni mu ntinye ya ndodge yourself e woni mu ya dudua yehu woni mu. Yo tifo be e dia be dudua say we dey ya tete your faith Hebrews 11:4 to 34. Osi mi gidi papa mi gidi say masefo be nsira. And beyond the corruption of the flesh nana obey jubilating onani be ji won samampo was na nka wo mfin so makum ya wi na so ni aye ho wa sira no anya nwemle ni eno anu no odi for whether was say fa find always etudwa fa phone line so ka wona ye fa community na me da say we na kire wo say die oginya mi di say wo ho say eyire so e pa so na a chim wa because of the blood you shall be restored back again. Yes mo jana so ne wa pam na wo nyankopon wa pam wa o de ma yemu wo nto beyond the corruption of the flesh. Bible say na emre bi na Kristo wo musu emufuo bi a o mukwa akosi na o muduru ho no na Kristo edu ka kire o mo say munyina ho or in nsambo fura kan say young man sit up. Bible say entamwara na abranche ni sorry free efuna da kana no timu e ma ne dare ne palankwen enti bi say unkrai. It is possible, nothing is impossible. Genesis 18:14 biribi ye rade na Fabian twetwe nkomo edi am de show prophet Bernard Esia 0249 631876 0249 631876. Peace, shalom, bye bye. Odi for nyame ensha we for asemi ye de ni eto for me dia so to for me tie mu ye de be fi ma ba bia no so ye be kan nsem hu de asomo nti bo mo dia na subscribe to channel so won't subscribe here na biem no follow @TumaGH or Instagram, Twitter so @TumaGH_, Facebook @TumaGH. Na ma me di makra obi bia bye bye.